Ampun karpil aing. Karpil. Itu nyambung. Tapi mundak. Kajenteng Kan nyiram jangan. Jangan gitu. Sorry kan diulang. Bener kak. Bajak siapa yang nyuruh? Bukan melapor aku. Ay, patro mas kumot eh. Cuma gara-gara lain. Ya. Ye, kesini. Siapa itu udah sengaja dia ngomong tuh tadi dihajar gagal. Woi di rojok ya. Sambil kita. Lanjut.